Kum kedak ban Kynmaw Burom ya Thomas Jones ukpa kedak thok khasi ubala ai kajing shakriru ha kajing pen priang khubor lap gospel ha kathan Sohra bat ha kari khasi bro ka we ka sarkar jilla da kajing proit dak kajing seng samla Presbyterian district Sohra mausmai kala ai na me Surok kabanado Sohra giat chado mausmai ha ka Kyrteng uniu riu kra kubla tip Kyrteng minta kum ka Thomas Jones road ya kani ke Surok la play pat ba ha ke jingelang kabla long ha ka riu tre ku kala ling kot arja apn riu hamadan rikhana khli shnong Sohra balapnya de ke jing seng samla Presbyterian district Sohra mausmai ha ke jingedan lang o MLA ke Sohra uba given M Milliam ngap kumu kongsan ki pastor jang ke Balang uba MB Roin SDO PWD Road Sohra division uba R Kharkongor Executive Engineer PWD Road Sohra Division lembat kinong kit kam gejinga seng samla ki clear nong sanchar nong nalor ki we pat kinong sha khwat sngobha hadin gejing play gni ke Surok la pen kentang ya ka da u temen basan W shooting la yo aru gejing kran lingkot na Reverend R Bare halor ka nong rim kum gejinga seng ga yo ban aina me gni ke Surok shaka Kyrteng Thomas Jones Numar Thomas Jones ulawan shagani khniat chapang Thomas Jones Lawan sa Sohra ka sinam kat praspa sapaway aga arpo arteri ujuans. Tiga ka KGB assembly bar ka kormen he baro ka way. Kala ay ka shuti aga ni ka sngi. Aga arpo arteri June araja kat praspa sapaway lawan sa ni bar ka sarkar. Kala ay ka ni ka sngi ka pagkarpang. Bangit Kynmaw ya kani ka sngi ka jingwan jong new shakri jong balai bat mantapan la sya pat yangi kum ka jiasang samla gidak da ka jingkmen lagba kani ka MDE government Malaya lam da deputy chief minister ba presto dan la ay yangi ya kani bangin khot ya kani ka Surok nado nang ni nakit Sohra hadu mausmai kum Reverend Thomas John Rhodes. Thomas John ulawan siya ni ulong nongmay lenti hagato kata delong ba jong la penyo yangi ya gani gaktien kabangi pendon kam ngirwai ngitho ngipuli de mai ude nong prat nanti uderu nong sanjur haka imlang salang uay kajing hikay kumno ban ot kurat kumno ban tawye barulong wayro naki nong may lenti bangi yo ban tangsyun ban kumno ban tangsyun na udoyong Deo Thomas John bahikay yangi kinong Sohra tadeo nong prat lenti ro haka to katan baru deo nong prat lenti ro Hagaliang jong kapuli buti de ne urapa jong ka Balang mula seng yagi school hamausmai maumlu ban hasohra Penagalang ka jonga nga son ay kublay terpang ya ka Reverend Thomas Jones Day Celebration Committee Ibaitre ringkar lang bagi pastor kumju ya kiwe ginong kitkam juga Sohra Presby tiga late pen snow juga sarkar jela na dusnam arajar atway brai dan kam da shisha ban ainam ai Burom ban pensa ekanam ke Burom jong Reverend Thomas Jones siang ni ka time ka jongi bagi sokumen ban kaliang juga sarkar ru pediang ya kani ka jingterwa pege ban kaliang ji pastor mentan ilada pen snow hamtam habayday bat kisaynages dan nagaliang kajonga nga syudan na kaway ban pentip ba shen hoay ka kanina Surok nadu nang tena po Sohra hadu avitiha po alat sa ba on sayo sanction lingba ka World Bank kibangin la pan pinbit pinbiang kibangin la pan pinhe ka Surok kabanlong kubah nyawita kawit kabanlong ringkat barka double lien Nagaliang na chongi ni sotu ba onda la dep shwai na jing pin biang onda la dep bantay kan ni Surok nadu nang tena po tengah adu Sohra nagaliang na chonga hoy na session kia pangintre lang ringkat lang berkatanat puldi ringkat lang berka Sohra Presby bahangno ngin bu ya kita gisainijes ngin sale
kenang bakan long ke ban internet ke ban isyong pun kenang bagi turis ke bakin wan sini ke time kin yoi ya kata kajimpen sa nam sa Burom jong ni ke time berkunjung nak kaliang jong Surok apa ke Kyrteng jong Reverend Thomas Jones. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.